O se vainga na mata ina ai le amtanga o le liki kirikiti Samoa o sisinga fuatele o le lua o luono. E pe on amata mai ai le songa fuai au na tabua i le pool ama le pi. Mai na nafi e pe ona toe whailo mai. E le fionga i le whelo tusi au au, le songa fiu siolo le taunu unga o ta longa. Ka ala mo buai au ni sami mai ka ku le fanga. Mal maka ma sa maka. Ma lo le ai ni sami. Ka lo le kama mai fiu. Kuni forma mai siri ma lo le kuni forma mai siri. Ka lo mo ngo fa mai forma. Ia ma fa sal nga lima. Ma lo le mo ngo fa. Sa wele ni si ka sanga lua. Ka lo le ni sami ka ku fanga. Ia ma le kama mai fiufi ma lo le au le ale fai makau ku fanga ai sali me makau ku fanga au mai no le ka lo nga fi pura al pira ka alo ya kamata no mai fanga lo ma le lu sidi wa mai sapali ma lo lu sidi ka alo ya fa ulo mal kongo ma masi ofi mai kapolene ma lo le fa ulo mal kongo e ka lo le makesa ni mo mane yo nga pa e me iwa e ma lo le makesa mai sa ni mo ya ka sa nga lua ka lo I ka mo ni ta no mai fonga lo ya mane masi ofi me ka pone ma lo le ta no ka mo ta no fonga lo ya po pira na ya na ka ko ma e na ne Masanga mata ngofia tili elilikina wa awai umale silia le tolu sfulu o awa li imatama ita e pe ona moli mawina le lato savali ile taulanga ile asalua. Masa unua faaptoai le fionga ile pa le mia la aule al mali e toa pola ta ivao le watea Force Schmidt. Le talonga le nei le talonga Samoa ele ai lava se simeo le lalolangi. E ai le upulea kirikiti Samoa. E ai uma kirikiti le lalolangi tasi le lato tu la fono tasi foi la to fainga. A tato e ese le tato kirikiti Samoa. Elena talonga. E maua le va fe lo ai fe lo faninga fe tau siai. Male tu langa mamalu. Male nofo fe lo fanio le tunu atoa. Ole le ne. O matangi ala lua. O inei sa faio mai kirikiti le tunu. Mai lo tama me masala pe lima o tau sanga sa o tu la lo pulu la. Mata le mesa ia tato au te tele yaso ia. Fia te fulu au. O te whaaftai le komiti. O leo o vai le tae au le nei. Leo tato to foi o fast fulu mon tupu tato au. Au ali ma au te mai tai. Ala mesa ia ina so termina ile ia uma fale te tele nei. Pau al mesa tato iai. Na le mori saina mai savai. Pe palo pa mai fangai. Male kolo Samoa atoa. Me na sa Tanielu sua. Ai sa tato fifia uma. Sa fe al fani foi le tunu. Le nganga le na le tato malo. Masina fau, aso mo yuni. Pai tato si Singapore. Ole ale si Singapore mo Samoa. Ole aso tato te mana tua le tau tua tato matua wa lai le tai au le nei. Tau tua sa loto, sa ili malo. Sa ili le toto ina ia manuia Samoa mo na tupulanga fai mai mo le lumana. Lea la wa tato amata mea ai le tai au le nei. Pe paia ma le mamalu mawalunga au uma au tau wafi fio mai. Muli atu le nganga whaftai tele. O le upu muli al tato malo. Tato au i au tau alofangia le tato amatanga fau le nei. Ta penal tato malo i fai uma mea so soani ai le tato liki le nei. A le liki. O le liki mo le alu i luma o tupulanga fai mai le atunu. Ai mai se no fo fa alfani o tato umam Samoa to len sa no iaile. Te maolo na luenga. Faifa tamali ir faifa. Faifa fa le polu faifa.
Faifa Samoa ma le whaaloalo le faifa. Iau tau kalofangia o lo filongia. Au nga whapae ma tamaitai ma tau sala le atunu. Whaletua ma tausi sawa ma tamaitai. Tu ma le anga na e tau ni tato pui pui ma leo leo. Wala baso ia o sa o mene o kirikiki langa ai o kirikiki. Iau mane foi o mawai e whaletua ma li ois. Awange e kupur menga i kakoliki ringe. E ma fiki ai lau makar kangakan menga. Lai whatari mai o tau a inga i whanua. Foi le ia papa pe foi le ia mama lai whatari mai. Tau sira tato vana nofo wa laba na taimi o whanu pofe mai a leise ai o kirikiki e lese kirikiki menga whai. Awana i toi whaia na mea. Leo tato wolfa kersiano. Tisire ala fa wa lo kisi de nutu. Olha popo inga muri na tato malo wa u mane foi. E tu wa u mai ala udi man fainga malo menne. E fa le tonu oto ia e fa penal tato mtaupu. Ole mato tu alalo alo neia sanga ia e ayurtai. Tato liki neta usanga pa veloa se longa lava o to de la baba ento e fai folo sistem. Au ta penal tato malo. Ta pena foi le tulanga uma pe na iai ina ia manuia le fa mana tuina o le tatou tutotasi. Ua whalaulo mai nei el faltupe tuto no Samoa. Le whaamao ni ai o le whaongaina o le Freedom Pacific Samoa Limited. E whaatino le whaataita inga o lana au nanga i lunga so ta inga televave lana pack wallets ma le tic-tap card. Ilalo o le aia inga whaatulanga ina le CPS Regulatory Sandbox Framework. Lea whaai unga ma le whaatananga watangi ai le sao o le Central Bank po le whaltupetu to tonu o Samoa ia saunga le munga alwenga whaatino. O le pack wallets o le digital wallet e te waitupe tangata taitotasi ma le au whaipi sinisi. I se whainga saunga le mu ma le tutu mau mo Samoa. E iwa masina le whai ai le whaataita inga le nei. Ma i le taiminea o atu ia Februari o lua o lua fitu. E nisi utala, o le amana ia o le tangatanga lua i lana au nanga, o le aunga leo le whaalau ilo whaapitua mai le ofisa o le loia sili, mo le sunga a fua langa aia fetulia i langa aia. E le polkalame tuli loa mo le sanga o oina ma le whaapoto a tili, o tangata o ngā lulua i nei le ofisa o le loia sili. E lima vai aso na fisoso ni aile sunga a fua i le polkalame lea, a le ofisa o le loia sili, ma ia whaatatia SCI o na tiute masani ilo na ofisa tuma oti, ma awa SCI fo ile na vaengo na tupe maua, ma ilana au nanga ai abatu lana langolango, ile tiute o le loia Samoa e una ia le mea silsili mo na tangata. Wasili el sulima tau sanga unga lue wha loia le tamale ile sungalanga aia, ma ia whaaso atu o nanga wa amato mai, e au fia ile avea ai ma senior prosecutor ile ofisa o le loia sili. O le avea maloia i le ofisa so etusi, ma toe whaalau tele ai lona sila fia i tula fono, ia o onga i atunu o mamau. O le toe fo ia nefso sani le ofisa o loia sili, e ala i le whaaso atu ia i o lona sila fia, e atina e atili ai lo i o le ofisa, ua se tasi le o i tu na whaafitaia tele, e le pūlenga o le ofisa o iei nei. Tala tuli loa le whaamanatu o le au whaingaru nga fui mu ma whalavelave tupu whaafu se i laulangi. Le na whaamanatu fo i e Samoa i le asanafi. Nsau no whaaptua i le fiongal sui pale mia muli pola analo sa ale molio o. Ma ia mana i ai le au nanga i lato ua whai ilangi fo langa. O e sa tautua ma le mata alia. Ma ele o lilo fo i le tautua le au whaingaru nga o iei nei. I le sila whanga le atua pe o na i sau noa. Tau noa mulpola na mai tawina le tūlanga esol nei tausanga, i le tūla i mai o mū te tele i nei masina ua tuana i atu. Sawa ai ele se i tio le ngā lue whaatasi mtanga lue ngā malo, e le ngata i lea ai o le tūlanga maua e sa whaatino ai ia ngā lue ngā whaingata. Na mo le mawina fo i le tausanga le nei, ua whaata ua ai le aso ta alo e tu whaatasi ai mtanga lue ngā, o lo o ngā lulue so tau au male pule ngā tine i mū. Mama moli ai le whaamalo whaapitoa le fiongal sui pale mia i le au whainga ruenga ma le lato tautua i le tunuu. Ua toi palo ta ai le Samoa Chamber of Commerce and Industry
le SCCI po fala po putungal au fai business ya Samoa. Le company su etusi ya le Sua and Associates e siakia le whaamaumawina o la tupe. Ile umane o le whanotanga whaale tausanga le SCCI ile asomo mua me lua o ruono. Pei taiwa mai affiliate foi malana laulau. E au fiai le prestene whaaso o taulua Sam Saili, le Vice President Seulupe Michelle McDonald, le whailau tusi Muliu Finiko, Tautupe Anish Chandra, maisi tō tino laulau e au fiai te wila se te whano e te wati, Donald U Narayan, Mavui Lance Lameko. O le whono na taita e le prestene na ia vane le lipoti whaatosanga o lua lima, ma whaaftai ai, paanga whaale malo o donors ma le aulongolango, e le whaanga solonga o mea whai, matuma wai pēr langolango le SCCI ile au whai pisinisi, i so o sei tū o whaatupui na il tamau a inga.